Yazi ukuthi namhlanje ngifuna ukuthi nje ngikuqaphelise enye into angazi noma mhlambe wawayinaka yini into engifuna ukukhuluma ngayo lezi nsuku ngifuna ukukhuluma ngamandla okungabi nandaba amandla okungabi nandaba ubungozi obudala okungabi nandaba kwakho empilweni yakho ubungozi obudala okungabi nandaba kwakho empilweni zabantu osondelene nabo ubungozi obudala ukungabi nandaba kwakho ezweni bafowethu ukungabi nandaba kuyingozi ngendlela eyisimanga ngisazokuchaza nje ngikuchaze nginike isikhathi ngegaba ngiveze futhi izibonelo ezahlukahlukene ngoba ngifuna ngikushiye ukuqonda kahle ukuthi ukungabi nandaba kuyinto eyingozi kangakanani. Yabona empilweni kunanoma yiphi into eyenzeka empilweni inendlela yayo yokuyenza noma ngabe yiphi into eyenzeka empilweni ephilayo inendlela yayo yokuyenza. Kunento okuthiwa equality yabona equality into ebaluleke kakhulu kodwa umuntu ongenandaba akanendaba nequality mhlawumbe uzothi umunye ngixoba izinto no leyo kungabi nandaba izohamba ibanga elide kakhulu umuntu ongenandaba akanendaba nequality. Equality yini equality? Yabona equality yinto makuthiwa mhlambe into ayiyona equality ngizokwenza isibonelo yinto ongayenza omunye umuntu abothi hhayi uyenzile kanti khona ozobona ukuthi awuyenzanga ngoba awuyenzanga ngendlela eyiyona yona ugcine icala. Angikwenzela isibonelo mhlambe ngequality equality ake sithi mhlambe ufuna ukukhanda mhlambe ukwakha indlu ya angithi ufuna ukwakha indlu yabona indlu uma uzoyakha ziyaso kukho mhlambe umbe umsele ukhande i-foundation mawukhanda i-foundation ebese-ke wenza zonke into ey'fanele kube khona zonke izinto ey'dingakalayo mhlawumbe i-material elidingakalayo usimende itini ufaka lapho odemkosi ufake o-wire mesh ufake yonke into ngokwezathu lokhu usukwenzelani lokhu usukwenzelani right. Yabona-ke ngizokwenzela izindlu eziyi-2 bese indlu A inako konke okudingekayo ukuthi kwakhiwe indlu bese kube ukuthi indlu B kunosimende nje netini namanzi ne-level konke lokunye i-foundation bese-ke ziqala lezi ndlu lezi zakhiwe indlu A yakhiwa kubiwa i-foundation kwenziwa yonke into kube ney'nsuku la kumbiwa khona i-foundation kufakwe islebhu kufakwe yonke into bese ngapha kumbiwe umsele kwenziwe i-level kwakhiwe indlu ya lezi ndlu lezi zizokwakhiwa zombili zakhiwe ziqede ukwakhiwa ziplestelwe kufakwe i-roof kuplestelwe kufakwe i-ceiling board kufakwe iy'valo kufakwe yonke into zibe nayo yonke into ukuthi ziyindlu kufakwe ifurniture ngaphakathi kodwa uyakhumbula ukuthi le indlu A kunayo yonke uhlobo lwe-material elidingakalayo indlu B hhayi itini nje namanzi nosimende nesihlabathi ya right-ke uyakhumbula nje sikhuluma ngequality
Uma sezakhiwe lendlu zombili kungafika abantu beshaya iy'thombe ezazinhle izindlu upende ngopende ofanayo ziyefana zinhle izindlu kunefanisha ngaphakathi kungena izindlu ngaphakathi ezindlini ave zizinhle kodwa engifuna ukuqinisekisa kona ukuthi indlu A nendlu B la kuzoba khona umehluko izothi mayiqala iminyaka ihambe kuthiwa 1 year 2 year 3 year 4 years 5 years kuze kuyofika mhlambe iyothi lenenye ifika ku7 years ibisikhombisa ukuthi no i-foundation ayinayo makunemvula kancane kancane iya ngokuyishona phansi makunemvula kancane kancane yakuya iqale i-crack ikesuke i-crack ezosuka phansi ekhoneni liyofika eminyango likhuphuka nje lihambe lithi liyofika eminyango usuyaqala-ke lapho ukubona amandla equality ukuthi okay la kukhona into engenzekanga kahle la kukhona into eyenzeka kahle ufika ngonyaka 8 kungenzeka ibe sesimeni esiyingozi kuthiwa no hayi ukuhlala kule ndlu akuphephile kodwa le isenje ngoba yayinjalo ekuqaleni indlu A right sihambe isikhathi kuthi kufika i10 years kwecathi no man le ndlu B ayidemolishwe iphela indaba yayo idemolish ngoba seyingozi mhlambe iwe le indlu A ingahlala no100 years yabona amandla equality ukuthi angakanani equality ke bafowethu ke ibaluleke kuyona yonke into ibaluleke ekhaya kuthiwa kusekhaya emndenini i-leadership yomndeni kudinga ibe nequality umuntu lapho kuwukuthi mhlambe uwumuntu okuyena okubhekwe yena ukuthi ushisa impepho wenzani kudinga into ayenzayo ibe equality udrive emgwaqweni indlela udrive ngayo kudinga ibe equality ulusa iy'nkomo elusile ukulusa kwakho kudinga kube equality ulima ensimini ukulima kwakho ukutshala kwakho kuze yonke into ihambe ngendlela kudinga uyenze ngendlela equality yonke into kodwa umuntu ongenandaba akanandaba nequality yakhumbula engithe la ngifuna ukuveza amandla okungabi nandaba ukungabi nandaba kunomonakalo ongakanani okungawenza empilweni yakho kunomonakalo ongakanani okungawenza empilweni zabanye abantu osondelene nabo kunomonakalo ongakanani okungawenza empilweni zomphakathi kuwona wonke amazinga empilo ukungabi nandaba sisazokhuluma-ke bafethu ngale ndaba yokungabi nandaba ukuthi ukungabi nandaba yinto eyingozi kangakanani kuyingozi ukungabi nandaba uma uzoba umunje wena uthi anginandaba ngoba uma ungenandaba usuke uthi ucabanga ukuthi awunandaba nomunye umuntu mhlambe lo ungenandaba naye kanti awunandaba nezinto eziningi kabi ma ungenandaba awunandaba nezinto eziningi kabi awunandaba even nanawe uqobo awunandaba nengane yakho engakafiki lo mhlaba esesokhalweni engakazalwa awunandaba nomuntu oyozalwa eminyakeni ewu7 ezayo uma ungenandaba umoshe impilo zabantu ngokungakhathali amandla okungamunandaba lawo bafowethu ngisazokhuluma kakhulu indaba yokungamunandaba ngicela bafowethu ukuthi omunye nomunye akavule nje wonke umuntu omaligada impela ebamise efuna ukuyizwa le ndaba yokungabi nandaba engazuthi impela wonke umuntu impela akakezwe ngoba le yokungabi nandaba sifuna ukuyihlaziya siyicaze siyikhiphe amaphisi ngoba bafowethu funa siyakheni imindeni yethu funa siyakheni konakele umndeni uyi-factory eyakhela isizwe abantu okudinga bebe nobuntu
bebe nonembeza. Uma abantu bengabanga nabuntu emndenini, asikwazi ukulinda ukuthi isizwe singayisizwe sinobuntu. Ngiyeza ungilinde nje, hhayi ungesabi, hhayi sizoxoxa.